luna mani belai chaya baksa barorok sabayo tani hinka hankene luna we je nang ye jagaro won jagaro khorcho khaipe hankele belai ni chaya ngene tani hinkene uluno suthai interest bai khene pia जों borok moni songai जों theka ka samao जों belai ni emergency ngui mana ko o emergency phororo जों luna we je जों samung nangwi tongmani jaga samung phanangma hankene belai ni kaham ngui thango so haini bangno u joraro khene जों lun na laiwo ge जों tabo lun agero जों borro na ba जों bengrok thangai जों sawi nailaibo ba जों oro jaga sini dol baya group khajak robo जों oro jaga phone lun na oni जों naiwi nailayo pia belai ni time nango belai ni oro processing kwbang belai ni grantaro nangai thango ge belai ni boni bangne जों na lun na oni kosto ngai thango ge tini khene omoni kaisa solution sok pala digital jora ne ngui ne 5 minute ni bisingo ne 1000 ni simi 50000 jora ne loan nawi manai bo processing fee nangya ni kono guarantor nangya only aadhaar card pan card simi sinangu bai kene nang nawi manai ge boroni simi ne bai kibu loan nanai 5 minute ni bisingo bono sung tabo busiwi nai nai ko omo kaisa sung apps tongo o apps o thanglai fisinai o apps ni bumung khene true balance ke o true balance apps no tolani description ni link ni simi download khai mana no oro jaga o nui tong na picture ro bhai be processing tong gena bone pore ching download khai mani pore o ngena jung open khalai open khai mani pore khon oma ke file ko bono jung processing khai allowed rolai nai je borok samui tong mani gena जों tabo allow rolai mani pore ngene chini buskango kaisa login khaijane phone number sok faine register khaini bangai ke bono जों khaikhang khन OTP phaibo ke OTP no जों haine hai OTP rolai fisinai ngene ta OTP verify mani pore ngene जों kaisa password create khalinai जों je ba ke passport nana ke password जों create khaimani pore ngene nugui manai tongna luring ngui tongo kebon poreng khana जों processing haini hairo life is na apply for welcome loan bon pore KYC aadhaar card ba pan card oro jagao nin option phainai boni bangai si जों aadhaar card pan card nango ke pan card phaila ke pan card number laisne oro jagao kebon pore processing haini hai khalai fisne nung kam ke nugui tongna bai ke जों khalai tong koma hai ke nung bo khaide kebon pore ke date of birth nijini date of birth busukbo bono date of birth haine hai rolai fisinai ketelu step khene nugui tongna ka oma hai khene nung roi ni account no khulawgodi kebon pore verify OTP haine hai phaiphilangkha kebon pore khene जों dan rolai sinai bon pore ke जों loan ni apply khai man nugui tongna sini account complete umani pore khn oma ke sini scan no phaisok phane busu easy ya de account khulawani karo sakau nugui tongna refer and earn bon prepare postpaid DTS train ticket electricity bohairo no busung oro ni simi paid khai man te oro nugui tongkhana nung 3000 ani already ni accept loan nawani bangai kebonon processing tak naiwi nelene kor jaga o thangai nung naiwi nemini details ro boni bahai boni details ro naiwi nama bon pre processing boni pore khena sini bank boro bank o nung nana ni bank account number te IFSC code ro wei nung receive mani khai mane ni bank account ro wei keboni pore kheni ro omha ke phai mane je bank statement phan saja goi mane bo ungya phangnai ba pha ungui mane keboni pore kheni statement ro wei ni rang no nung receive khai mana so kam khana busi man khana ba ke busung loan apply khale nei do 5 minute bisi loan ha khan nawi mana kebon pore refer and earn tong ke refer and earn sung thang sini dol no sung share khai te 6% khai busung rang ajoi mana kina o apps ni bisi most important sung nai thai khana oro ole nugui tong na RBI ni license o RBI ni license bono no sung kam manai nei tine kwbang man apps phaiwi tong fiya kwbang ma RBI ni license maya ngai tong kintu omong khana RBI ni license ma ja khani ba musini bang security tong ke sung or ni simi sung loan nawi sung chini thekar no sung par khai man
I hope nung belaino kaham ke busi man khana ba ke besung loan nawa ne o apps nok account create khainai te ba ke loan lo apply sing khailai nai ga oro bisio na nung loan na mane porayong khana borok busuk time ro busuk interest kaham khana naiwi nai di hakhe naiwi ne loan time mo te nung bono sumala hang khang khana next time wo ni red bare thang de ba ke ni next time wo te bin kaham ke nawi man nai hain bono nung je emergency phro loan nawi hakhe nung ni problem no solution khaidi te nung simon kha refer and earn or ni simi refer khaibu nung 6% khe nung ajeboi mana so asa ke na hambai nung saja khang khe no omorong no nung ni dol bai rong no nung help khaiwa ni boro bangma boro loan ni hai samasya ngai tomar nung solution khaini mo so khe o video no nung share khai borok no bo nung shiroi mana